240 مكان صغير. Ошол жерде мына 3-этажда биздин төрөт бөлүмү бар. في الطبق الثالث يوجد Rayonda Rayonda 205 ming ашык население болсо 6 миңден ашуучу 4 жашындагы аял бар. Канча общий население? Бул жерде всего 204 койка. Мына жерде 3-этажда отдельный койка бар. Канча орунга деп сунуштап атасыз? Буну биз 100 орунга деп сунуштап атабыз. Мына зданияны Ordu var da. Ordu var. وهنا يوجد مكان وكل الأوراق جاهزة. يعني هذا قائم بس يحتاجون. نعم. هذا المستشفى ب 100 مكان ب 100 سرير. لكن هنا فقط ل 40 وهذا لا يكفي. 2400 метр квадрат болду. Ана мына жерде Губернатор bir просьба жазылган. Мамчатты мен өзүм дагы айтамын, ушу маселеге bir көңүл алып берсе деп. Бар белек отурсун. Котора берсең мен өзүм айтып берем. هو يرجو أن يفعل هذا المشروع. Өзүм жакшылап түшүндүм. Былтыркы жылы апрель айында именно шу маселе боюнча эки мамлекеттин ортосунда чыр чыгып, суу жок. في السنة الماضية كان مشكلة بين دولة طاجكستان ودولة تركمانستان بسبب هذا. هنا لا يوجد ماء. Burada su نحن على يحتاجون شبكة مياه. نحن على حدود طاجكستان. Burada suyu Tacikistan arqылы алып жүрүшкөндөрдө азыр суларды жаап коюштаттар. سابقا الماء كان يأتي من دولة طاجكستان لكن الآن طاجكستان أغلقت الماء. Mana жер 10.000 гектар жер. هذا المكان 10,000 هكتار. Mana жерде азыр жашап аткан эл. والناس يسكن في هذا المكان. Суды алып бара турган болсо үчүн mana жерге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эки мусулмандын ортосунда күрөш токтойт. لو نأتي بالماء من هنا إلى هنا ويفتح طريق للماء إلى هذا المكان ويكون بهذا السبب لا يكون حرب بين طاجكستان و Elge çoğ soğuk bolot da bu жерге. Soğuk, evet. Yaşayıp da. Bitpey kalgan mı? Desek, hazır bunu kaptan soğukta. Больницада азыр bunu Şunu çıkırsa o bazı babalar güçlü. Bunu yolda götürdüğü iş görmeni götürdü. Анан бул жерде дагы насыбыз бар, центральный мачтта багы жарака кетип катта ремонт Center içinde kaptan meşhur soğuk. ошондой эле дагы бир мындай заброшенный эмебиз бар, зданиябыз бар. Бул дагы башка бир ишканаларды дагы жакын өлкөлөргө биринчи цехтерди ачып берсе болот да мына жерде. Burada bu şu nemede больница деп baştalып bitpey kalgan da. هذا كمان من ايام الروس يعني بداوا ولكن ما استطاعوا ان ينتهوا. مستقبل الفقراء Az bunu bayağını ciğerinde var gözüküyoruz. Bunu anlayayım bunu anlayayım. Ciğerinde. Ana buna meyemi boyunca. Bu Haydarkan'daki şehirde eski больница olan. Şunu önce şirek dağın. Anan Kanun Bolkan medrese kuruş gerek bana da. Haydarkan больница medrese 100 orun. Kompleks çok İşte diyoruz, bizde farolar var. Haydarkan'dan. Aslında su